هل أنا سألت؟ Erilaisia eri taidemuotoja näissä eri teoksissa. Nimet on kunkin taulun alla kirjoitettuna. Mutta tässä mukana on sellainen lista, jossa on niin kaikkien taiteiden ja taiteilijoiden nimet. Tässä on yksi niistä. Tässä on toinen. Tämä on ikään valon symboli. Me voimme kysyä tohtori Pesiksiltä, että mikä on hänen fiiliksensä nyt 25 vuoden jälkeen saada näitä tauluja tänne. 25 sene Beyefendisi'nin sonra bunun üzerinde, tabloların üzerinde sizinle duygularını soruyladı. Arkadaşlar ben 1995'te Ankara'da cezaevindeydim. Norveç Yazarlar Birliği'nin İnsan Hakları Komisyonu ifade özgürlüğü ile ilgili bir ödül verdi. Ve yine o dönemde Norveç Yazarlar Birliği Norveç'te ressamlarla ilişki kurarak özgürlük için sanat, özgürlük için sanat. Ben bu çerçevede resimler yapılmış. Norveç Yazarlar Birliği ve işte ressamlar, Norveç ressamları resimler yapılmış ve bunu işte bize armağan etmek istiyorlar. 1995'ten günümüze kadar bu korunmuş. Yani Norveç Yazarlar Birliği bu koleksiyonu korumuşlar. İşte bize intikal ettirecekler, İstanbul'a intikal ettirecekler. Fakat bu mümkün olmadı. Günümüze kadar mümkün olmadı. Ama Norveç Yazarlar Birliği bunu korumuşlar. İşte 24 yıldır, 25 yıldır bunu koruyorlar. İşte müsait bir zamanda bunu bize, diyelim bizim vakfımıza ulaştırmayı düşünüyorlar. Vuonna 1995 minä olin vankina ja silloin Turkissa. Silloin sain Norjan kirjailijoiden yhdistyksestä liitosta sananvapauden palkinnon, joka sitten minulla ei ollut mahdollista saada vankilaolossani takia, joten
Norjan kirjallinen yhteisö pyysi norjalaisia taiteilijoita tekemään taideteoksia meitä puolustaakseen ja sitten tämä säilytettiin Norjassa yli 25 vuotta. Nyt ne haluavat, että ovat etsineet erilaisia ratkaisuja saada tämä taulut meille, ja tänä päivänä on mahdollista saada niitä ja viedä meidän säätiölle Istanbuliin. Biz Yazarlar Birliği'yle ilişki kurduk. Bu resimlerin bir arkadaşımıza devredilmesini istedik. Norveç'te bir arkadaşımız var, Ahmet Nodem bir arkadaşımız var. Ona devredilsin resimler, o bize ulaştırır. Ja silloin pyysimme, kun olimme yhteydessä norjalaisen taiteilijoiden yhteydessä, niin sitten pyysimme, että näitä teoksia luovuttaisiin erästä meidän ystävän, Norjassa asuu ystävän Ahmet Nodemi, jotta me saisimme näitä teoksia. Yazarlar Birliği Norveç'te Ahmet Nodem'e ulaştırdı. 9 resimlerin koleksiyonu. Arkadaşımız da bu sıra bize getirdi. Joten Ahmet Nodemille annettiin ja sen jälkeen herra Pala tarkoittaa työväen, eli työntekijä, joka tekee hyvää työtä, on aktiivinen, niin sitten hän luovutti meille. Biz tabii bunu koruyacağız, böyle çerçeve yapılacak. Ve bizim parkımızda İstanbul'da, Diyarbakır'da, evlerde bunları değerlendireceğiz. Toki me viemme näitä kehistymään ja siellä sitten Istanbulissa Diyarbakır'ssa järjestämme erilaisia näytöksiä ja sitten sen mukaan yritämme niitä hyödyntää. Kiitoksia. Nyt ottaisimme kysymyksiä. Valitettavasti aika on loppumassa, mutta